دايما السبورت جاي من الاب. الام طبعا بتدي سبورت، بس الشعور بالسبورت، الطاقه بتاعه السبورت الاكتر جايه من الاب. فاوتوماتيكلي الناس القريبين من ابوهم بيبقى عندهم القدره ان هم ياخدوا قرارات اكتر، او يعملوا حاجات اكتر، يعني ياخدوا مواقف اكتر، يبقوا اشجع في ان هم ياخدوا قرارات معينه، يبقوا عارفين يحطوا باوندريز كويسه and so on. الناس اللي مش قريبين من باباهم بيبقى فكره ان هم يحطوا باوندريز بتبقى فكره صعبه. نعم، موضوع الباوندريز ده برضو عليه علامات استفهام. ليه؟ لان في ناس ممكن تقول لا للناس اللي بره، بس يبقى عندهم نقطه ضعف للناس اللي جوه. وفي ناس بتقدر تقول بره وجوه. فهي القصه بتاعت الباوندريز دي قصه شائكه شويه، لان ممكن يكون فيها داينامكس ثانيه بتلعب فيها، من ضمنها ان انا مثلا امي كانت دايما مبديه اهاليها علينا، فانا قفشت على امي، فلما اكبر هبقى دايما عندي صعب ان انا اقول لا للانر سيركل، انما الاوتر سيركل هعرف. فعشان كده الموضوع بيبقى تريكي شويه. بس هو ان جنرال قدرتنا ان احنا نقول ناخد مواقف دي دايما مرتبطه بالاب. عشان كده لما الناس تيجي تقول لي ان اولادهم they get bullied at school، بيتم التنمر عليهم او كده، او حتى في التحرش، والانرجي بتاعت الاب اساسيه، عشان الولاد او البنات الانرجي بتاعتهم بتبقى اقوى. البريدتورز اللي هم المتحرشين بيحسوا بالانرجي بتاعت الطفل او الشخص اللي قدامهم. الاولاد او البنات اللي قريبين من باباهم بتبقى الطريقه اللي هم ماشيين بيها والطريقه اللي هم بيتعاملوا بيها فيها شعور بان انا مستريح ثابت على الارض. اللي مش قريبين بتلاقي، عشان كده حتى عملوا يعني ريسيرشز، لقوا ان كتير المشيه بتاعت البنت بتؤثر هل الناس بتعاكسها ولا لا. مش المشيه اللي هي بتمشي بتدلع ولا لا، المشيه اللي هي هل هي ماشيه فارده ظهرها وكتافها كده، ولا ماشيه عامله كده وماشيه خايفه. الخوف اوتوماتيكلي بيخلي المتحرشين او المتنمرين يقربوا مننا على طول. فده دايما ليه علاقه بالعلاقه مع الاب. هل ده اجابه للسؤال بتاعك؟ ثانك يو. اتفضلي.